murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha turi ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 mwahisemo neza kutwumva murimo kumva isimi ryacu nge nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo munteze amatwi bahaye ikaze bara makuru akomeye cyane agiye kwibanda kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kwerekeza ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ahitwa kuri ruha kurya kane. Amakuru ingenzi arimo guturuka ahangaha aravuga ko hari abantu bagera kuri 3 basanzwe bishwe nande. Turaza kugenda turebera hamwe aya makuru akomeye cyane aturuka muri aka gace. Turaza kwerekeza mu birometero 45 uvuye ku ishyamba ry'u Rwanda bita ishyamba rya Nyungwe. Turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo kuvuga birometero 45 mu ishyamba ry'ikibira. Tubabwira ko amasasu menshi yiriwe yumvikana muri aka gace. Na makuru rero avuga ko bikekwa ko Tabara ishobora kuba yagabye ibitero muri aka gace. Bimeze bite, bihagaze bite? Ngewe mbafitiye amakuru akomeye cyane by'umwariko kuri amasasu yumvikanye muri aka gace. Nujye kure uraza kumva byinshi bikomeye cyane kuri ingingo. Turaza kwerekeza Kinshasa tubabwire ko uruzinduko rwa Kayumba Nyamwasa ndetse n'uwo bita Nahimana Thomas rurimo gutegurwa ku rwego ruri hejuru. Amakuru ingenzi rero aravuga ko Kinshasa harimo gutegurwa uruzinduko rukomeye cyane. Kayumba Nyamwasa ndetse n'uwo bita Eric Habyarimana bazagirira uruzinduko hano Kinshasa. Turaza kurebera hamwe byinshi bikomeye cyane bazaba barimo kwigaho. Turaza kwerekeza ku mirongo imbere ku rugamba tugaruke ku bitero bikomeye cyane birimo kugabwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC hakoreshejwe drone zo mu bwoko bwa kamikazi. Urimo kubikora yamaze kuvumburwa kandi urimo gutanga amakuru by'umwariko ahaherereye abayobozi ba la FC 23 Ineza Sarambwe yamaze kumenyekana. Tujye kugenda turebera hamwe uwo ninde. Ntujye kure uraza gusobanukirwa byinshi bikomeye cyane. Uyu munsi turi ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ni umunsi w'abagore. Mu mujyi wa Goma hagaragaye akarasisi k'abapolisi n'abasirikare ariko kandi b'igitsina gore bari barimo gukora akarasisi. Tukiri mu mujyi wa Goma mu majyaruguru y'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu ariko rutamaze igihe kinini. Benshi bavuga ko ari FDLR yagabye ibitero muri aka gace. Ese niko kuri? Mufitiye amakuru nanone y'ano masasu yumvikanye mu mujyi wa Goma. Turaza kwerekeza muri teritwari ya Masisi tubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kwigarurira agace bita Kazinga. Bana mudukurikiye muri amasaha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kwigamba kuba kigaruriye agace bita Kazinga. Ni imirwano ikomeye cyane iriwe yumvikana muri aka gace. Turaza kugenda turebera hamwe ibyino mirwano. Turaza kwerekeza by'umwariko muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Minembwe tubabwire ibitero bikomeye cyane byatangiye mu ijoro ryakeye aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagabye ibitero bikomeye cyane muri aka gace. Byagenze bite rero? Byose ndabifite imbere yanjye. Ntujye kure uraza kumva byinshi bikomeye cyane. Hanyuma rero turaza kwerekeza mu burasirazuba rwagati tubabwire ko leta zunze ubumwe za Amerika zatangiye kwakira imirambo y'abasirikare babo barimo kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'abasirikare bagera kuri 6 bakiriwe mu cyubahiro baberekeje muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi kandi turaza kubabwira ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai cyahagaritse imirimo yacyo. Ni mu gihe kandi igisirikare cya Iran kirimo kugaba ibitero bikomeye cyane by'umwariko mu bihugu bigiye bitandukanye aho amakuru arimo kuvuga ko igihugu cya Iran cyavuze ko kigomba kurasa ku rwego ruri hejuru. Amakuru ingenzi aravuga ko igisirikare cya Iran cyongeye kurasa ibikorwa by'ubwirinzi bya leta zunze ubumwe za Amerika ibyitwa Tadi Rada.
ifite agaciro k'amadolari miliyoni 500 z'amanyamerika. Kandi nanone Iran yavuze ko rwose ubu tuvugana igiye gukoresha intwaro zabo kirimbuzi mu rwego rwo kwivuna umwanzi. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati imaze gufata indi ntera. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko Iran irimo gukoresha aka kanya ubu tuvugana, irimo gukoresha missile bombe bita cluster bomb. Ni bombe zifite ikoranabuhanga aho igera mu kirere, yamara kugera mu kirere ikishwanyaguza cyangwa se igashwanyagurika ikavamo andi mabombe. Turaza kugaruka kuri ibi bitero bya Iran. Israeli imaze kuvuga ko umuntu wese uzasimbura Ayatollah Ali Khamenei azahita yicwa na Israeli. Ariko kandi Uburusiya, Korea ya ruguru ndetse no Bushinwa bavuze ko bagomba gufasha Iran. Ni intambara ya gatatu y'isi. Nyemerera urebe munsi ya video kuri ako gakumye kareba hejuru, ukandeho cyangwa se like, kandi unyemerere ukande kuri subscribe munsi ya video cyangwa se sabone, kugira ngo amakuru yacu utazajya uyabona arimo gucikagurika cyangwa se amajwi atumvikana neza. Kandi amakuru yacu ujye uyabona mu bambere cyangwa se ujye uyabona atari yaba umuranzi. Nyemerera nsome ku mazi amasegonda 2 ubundi ngaruke nkubwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko kuri izi ngingo, maze kubabwira by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikaze. Koze cyane, reka amakuru yacu tuyatangirire aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve, aho wari mu mugongo arimo kwigenza, aho abagabo barimo kumvana imitsi. Mwabyumvishe, ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo kumvikana urusaku rw'ibiturika ruremereye. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko mu majyaruguru y'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu, bikavugwa ko ari abarwanyi bara LE08I03I2026 intare bari barimo kuzibura amasasu. Ni mu gihe kandi wampaye amakuru yambwiraga ko ari FDLR zagabye ibitero muri aka gace, ariko naje gukurikirana akantu ku kare nsanga ni la FCM23 irimo kuzibura imbunda zabo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Andi makuru rero aravuga ko muri Kirimanyoka, mu cyahoze ari agace kagenzurwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho ingabo ubaka kanya z'abarwanyi bara FCM23 zari zirimo gukorera imyitozo, yohumvikanye urusaku rw'amasasu kuva mu masaha ya mu gitondo, ariko kandi n'amasasu atamaze igihe kinini. N'amakuru rero arimo guturuka mu mujyi wa Goma. Ubwo rero abumvaga ko ari FDL zagabye ibitero muri aka gace nago ariko kuri. Hanyuma rero andi makuru n'amakuru avuga ko muri teritwari ya Masisi humvikanye urusaku rw'imbunda zoroheje ndetse ziremereye muri teritwari ya Masisi mu gace bita Kazinga. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirigamba kongera kwisubiza agace bita Kazinga. Amakuru rero aturuka muri aka gace aravuga ko ingabo z'abarwanyi bara FCM23 intare zavuye muri aka gace, hanyuma wazarendo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakinjira muri aka gace nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Hanyuma rero amakuru rero aravuga ko wazarendo zirimo gusahura icyitwa imirasire cyangwa se icyo bita sora by'umwihariko mu rurimi rw'icyongereza. N'amakuru rero arimo kuvuga ko hano muri aka gace bita Kazinga hari ibirindiro by'abarwanyi bara FCM23 intare. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ari imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi bara FCM23 intare ndetse na wazarendo VDP wazarendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na FDLR. Akaba rero ari imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ndetse no kuri iki cyumweru tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Tukivuga rero ku mirongo y'imbere ku rugamba, mbere ho gato reka tubanze twerekeze ku mirwano
ya infantry cyangwa se imirwano yo ku butaka. Ni imirwano rero yasakiranyije abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abazungu by'umwihariko muri teritwari ya Menembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ni amakuru rero avuga ko wazarendo zagabye ibitero mu gace bita Alengwe muri Karingi hafi y'umujyi wa Minembwe, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugiraho, arimo kugenda abivuga. Uko rero amakuru yizewe abivuga ni imirwano yakomeje cyane cyane ahagana saa 11 n'igice za mu gitondo. Kugeza aka kanya haracyumvikana urusaku rw'ibiturika muri aka gace. Ni imirwano rero ikomeza guteza ikibazo gikomeye cyane, kandi amakuru aravuga ko n'indege zaje kubizamo zitagira abapilote by'umwihariko ziza kurasa mu gace bita Yengwe ndetse na Kengwe muri aka gace. Hanyuma rero reka rero tuve kuri aya makuru, ariko kandi nanone twerekeze mu bindi bice muri Kivu y'Amajyaruguru. Igoma iturika rikomeye cyane kuri iki cyumweru mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, nk'uko nari maze kubivuga, ryaje kumvikana. Nta mirwano yagaragaye muri parike y'ibirunga nk'uko amakuru arimo kugenda asohoka kuri za YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Nta mirwano yabereye muri parike ya Virunga cyangwa se mu mujyi wa Mutaho kuri iki cyumweru tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Nk'uko rero amakuru aturuka muri ako gace abashinzwe irondo baravuga ko rero nta mirwano yabaye muri aka gace, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Mu by'ukuri rero ibyagaragaye ku butaka byemeza ko inyeshyamba z'abarwanyi bara M23 zibarizwa muri ibyo bice byavugiyemo amasasu mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, cyane cyane mu gace bita Kirimanyoka, mu cyahoze ari igice kigenzurwa n'abarwanyi ba FARDC. Hanyuma rero reka tuve kuri ayo makuru, ariko kandi mu nyemerere twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ahumvikanye imbunda ziremereye ndetse n'amadrone muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano rero twavuga ko ari imirwano yongeye gufata indi ntera. Hanyuma rero reka twerekeze ku mirongo imbere ku rugamba. Amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'umurenge muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwa imirwano ikomeye cyane kuri iki cyumweru tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ni imirwano rero yagabwe ku birindiro byatwirwanaho MRDP 23 intare za Sarambwe. Iyo ni imirwano yasakiranyije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa babo, ingabo z'u Burundi, ingabo za wazalendo FDLR, abacancuro b'abazungu, ingabo za Tanzania. Ni imirwano kandi twavuga ko ari imirwano ya infantry cyangwa se imirwano yo ku butaka. Kuko rero amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga iyi mirwano yabereye mu gace bita Karingi, kari mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi muto wa Minembwe, umwe mu duce tw'ingenzi dutuwemo n'abaturage b'abanyamurenge. Biravugwa ko rero ihuriro rya leta ya Kongo FARDC kugeza aka kanya racyahanganye ku buryo bukomeye na twirwaneho MRDP 23, nubwo hari amakuru arimo kuvuga ko twirwaneho MRDP 23 bagerageje gusubiza inyuma bino bitero, ariko imboni yanjye nago yari yampa ayo makuru. N'amakuru rero arimo gutangwa na bamwe mu basirikare batwirwaneho MRDP. Nyamara mu gitondo ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko bivugira twirwaneho 23 hariya byabyutse bivuga ko abakecuru baramutse neza, abasaza baramutse neza, abanyeshuri bagiye mu mashuri. Nyamara mu gitondo isimi ryacu twabyutse tubabwira ko ahangaha rwose harimo kumvikana urusaku rw'ibiturika. Amakuru rero ava muri ako gace avuga ko ingabo zagabye ibi bitero zahuriye n'uruva gusenya muri ibi bice. Tukiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, reka tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kugaba ibitero bya drone muri aka gace. N'amakuru rero arimo kuvuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagabye ibitero bikomeye cyane hariya mu Minembwe, nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga.
Mwijoro ryo ku itariki ya 7 rishyira tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 ingabo za leta ya Kongo FARDC zagabye ibitero bikomeye cyane hifashishijwe indege zo mu bwoko bwa drone zitagira abapilote za kamikazi mu duce twa Gakenke, Karingi n'ahandi hakikije santere ya Minembwe. N'amakuru rero avuga ko ibitero byakozwe hakoreshejwe drone zo mu bwoko bwa kamikazi zihitana abaturage batari bake ndetse zinibasira ibirindiro by'abadwanyi bara LE08I03I2026 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP. Kugeza isaha ababishinzwe cyangwa se abashinzwe kugaragaza imibare y'ingabo zaguye ku rugamba cyangwa se abafatiwe ku rugamba ntabwo bari bagaragaza imibare. Mu by'ukuri rero nta mibare ya nyayo ifatika igaragaza ababa baguye ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se abakomerekeye ku mirongo imbere ku rugamba. Turaza gukomeza gukurikirana akantu ku kandi tumenye ukuri kwa nyako. Hanyuma rero byamenyekanye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa aribo barimo kugira uruhare rukomeye cyane mu kuyobora zino drone ndetse no kwerekana harimo kubera inama z'abayobozi ba LE08I03I2026 intare za Sarambwe, dore ko by'umwihariko mu bitero bigenda bigabwa na drone ahangaha haba habereye inama ndetse haba hari n'ibirindiro by'abadwanyi bara LE08I03I2026 intare za Sarambwe. Amakuru ingenzi rero aravuga ko nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihawe ikirombe cya Rubaya, kugeza aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko igisirikare gikorera muri Afrika cyangwa se gishinzwe Afrika nicyo rero kirimo gutanga amakuru ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse no kubashyirira GPS mu madrone yabo. Amakuru ingenzi rero aravuga ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirimo kwita cyane kuri leta ya Kinshasa, aho leta ya Kinshasa irimo gushyigikirwa mu kugaba ibitero ku badwanyi bara LE08I23. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kuba umugambanyi ku badwanyi bara LE08I23 intare za Sarambwe. Tukiri ku butaka bwa Kongo mu mujyi wa Kinshasa, amakuru arimo guturuka i Kinshasa aravuga ko uwo bita Kayumba Nyamwasa Thomas Nahimana ndetse n'umuhungu wa Habyarimana uwo bita Like Habyarimana, uyu nguyu bategerejwe hano mu mujyi wa Kinshasa kujya kuganira na bamwe mu bayobozi harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uburyo ki bakoresha ibishoboka byose bagafasha FDLR kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. N'amakuru ndetse n'ibiganiro turakomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi tukaza kumenya ibyavugiwe muri iyi nama iraza kubera hariya i Kinshasa. Ni mu gihe kandi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu ruzinduko ndetse na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Turaza kurebera hamwe igihugu bamaze kwerekezamo, turaza kubabwira mu makuru yacu ya mu gitondo. Gusa ubu tuvugana nahoze mbona amafoto n'amavideo bicaranye barimo kuganira, umwe arimo guhereza undi chess cyangwa se big up. Ndaza kurebera hamwe by'umwihariko na n'ubu ndacyakurura amakuru icyabajyanye, ariko namaze kubona ko aba bombi bamaze gufata rutema ikirere. Makuru yacu mu gitondo turaza kubagezaho amakuru akomeye cyane by'umwihariko avuga kuri ruzinduko. Hanyuma rero mu gihe Yoweri Kaguta Museveni ariwe urimo kuyobora umuryango wa EAC cyangwa se umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, Perezida wa Repubulika y'u Burundi akayobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, hagati yabo hatangiye kubamo icyo bita bombori. Turaza kubigaruka mu makuru yacu ya mu gitondo, muraza kumva byinshi bikomeye cyane, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni arimo kubwira Perezida w'u Burundi ko adashaka ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo kugira ngo barebere hamwe icyazana amahoro n'umutekano ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi Perezida w'u Burundi akavuga ko we afite ubushobozi bwo kuyobora Afrika y'Uburasirazuba ndetse na Afrika yose muri rusange. Hanyuma rero turaza kugenda tubisesengura tuvuga byinshi bikomeye cyane kuri iyi ngingo. Hanyuma rero tuvuye aho ngaho ku mirongo y'imbere ku rugamba,
gato cyane mu makuru yacu yabanje twababwiye ko hari undi mutwe mushyashya wavutse ugiye kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Uyu mutwe rero wavuze ko mu gihe M23 yaba irambitse intwaro hasi, wo uyu mutwe ntago uzahagarara, uzaruhukira i Kinshasa. No mutwe witwa Mouvement debout Katanga pour la libération du Congo, MDKC. Mouvement debout twe rero turakomeza kugenda tugaruka mu makuru yacu arebuze. Hanyuma rero tugarutse ku butaka bw'u Burundi, ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru ingenzi aravuga ko kuri ruha ku rya kane hasanzwe abantu bagera kuri 3 bishwe, bikavugwa ko rero abangaba bashakaga kwambuka umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo byibuze bajye gushaka icyo bita ihaho. Ariko kandi nk'uko igihugu cy'u Burundi cyababujije kugera kuri ariya mazi cyangwa se kuri uriya mugezi wa ruha, bivugwa ko uzajya ahagera azajya araswa. Bikekwa ko rero ari ingabo z'u Burundi zishobora kuba zabagubanuye nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Hanyuma rero mu ishyamba ry'ikibira by'umwihariko metero 45 uvuye ku ishyamba rya Nyungwe, amakuru ingenzi aravuga ko ahangaha humvikanye urusaku rw'amasasu. Bikavugwa ko rero ari ingabo za Tabara cyangwa se umutwe wa Tabara wagabye ibitero muri aka gace mu rwego rwo gusubiza inyuma igisirikare cya leta y'u Burundi cyangwa se kubatesha umutwe. Hanyuma rero kugeza iyi saha usibye gukeka ko ari Tabara, nta wari wamenya byimazeyo abarimo kurasa cyangwa se abahanganye by'umwihariko muri iri shyamba. Ikizwi nuko rino shyamba rigenzurwa n'ingabo z'u Burundi, FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi. Ariko kandi nanone bigakekwa ko ari ingabo z'u Burundi ziri mu myitozo muri iri shyamba, ariko kandi nanone bigakekwa ko bashobora kuba bagabweho ibitero n'abantu batazwi. Turaza gukomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi kuri aya masasu yumvikanye muri iri shyamba rya Kibira mu makuru yacu ya mu gitondo. Turaza kubagezaho amakuru ku makuru turaba twabashije kugenda tumenya. Twerekeje mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara ikomeye cyane irimo gusakiranya ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Iran, Israel. Ibintu byamaze kuzamba cyane. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran ishobora kugabwaho ibitero bikomeye cyane kuri no tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ibi bitero birimo kugabwa muri Iran nayo ikabisubiza ikoresheje ibisasu byabo biremereye byo mu bwoko bwa misile zo ku rwego ruri hejuru. Amakuru y'ingenzi aravuga ko Iran ubu tuvugana yatangiye gukoresha bombe ziremereye cyane, izo bita koraste bombe. Ni bombe zo ku rwego ruri hejuru zitanemewe gukoreshwa ku rwego rw'isi, aho umuryango mpuzamahanga urengera ikiremwa muntu utanemera bino bisasu. Ni bisasu rero bita koraste all-head. Ni ibisasu iyo bigeze mu kirere ukagerageza kubiturikiriza mu kirere biba ibindi kubera ko byo bita byishwanyaguzamo andi mabombe. Amakuru ingenzi rero aravuga ko Iran ubu ngubu irimo gukoresha ubuhanga bukomeye cyane bwo kurasira mu buvumo, kurasira mu butaka. Iran irimo kugaba ibitero idakoresheje intwaro ziri hejuru y'ubutaka, irimo gukoresha intwaro ziri mu buvumo. Hanyuma rero amakuru ingenzi aravuga ko ibiro by'ubutasi bya Iran byamaze guturitswa mu gihugu cya Iran, mu murwa mukuru wa Iran. Ibiro by'ubutasi bya Iran byamaze guturitswa n'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru ingenzi rero aravuga ko Iran nayo yamaze guturitsa indege zigera kuri 2 by'umwihariko zifite akayabo k'amadolari miliyoni 180 nanone mu gihugu cya Kuwait. Nanone kandi Iran irimo gukoresha cyangwa se irimo guturitsa ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika ikoresheje by'umwihariko drone ifite akayabo k'amadolari miliyoni 20. Hanyuma rero igaturitsa by'umwihariko radari bita TED radar, radari ikomeye cyane.
aho bivugwa ko iyi radari ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai cyamaze gufunga imirimo yacyo bitewe n'ibitero bikomeye cyane Iran yateguje hano muri Dubai. Bari mu dukurikiye ibintu byamaze kuzamba cyane. Iran yasabye imbabazi ibihugu bituranye yuko irimo kugabamo ibitero itabishaka, nayo irimo kwitabara. Iran kandi yavuze ko izarasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yamaze guturitsa ndetse no guhombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa remezo biri hirya no hino kwisi. Bari mu dukurikiye rero, Iran yamaze kurya umwanda, ariko kandi igihugu cya Israel cyamaze gutangaza ko umuntu wese uzasimbura Arutora Alikamayini azicwa n'igihugu cya Israel. N'amakuru akomeye cyane arimo guturuka by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi igihugu cy'Uburusiya, igihugu cy'Ubushinwa bavuze ko bagomba gufasha umunywanyi wabo ari we igihugu cya Iran. Amakuru ingenzi rero aravuga ko ubutasi cyangwa se Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gushinja igihugu cy'Uburusiya gutanga amakuru ku gihugu cya Iran. Ibintu byamaze kuzamba cyane. Bana mudukurikiye muri aya masaha, ibikorwa remezo birimo guturitswa ndetse birimo kuvugwa ko ibikomoka kuri peteroli bigiye kuzamuka ku rwego ruri hejuru. Reka tubashimire abantu mwese mwari mudukurikiye muri amasaha, tubabwira ngo amakuru nakagaruka. Ciao ciao.